namukena kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, so of course I'm to like Kalanga Productions. Nam tirhi kahle swinene leyi va nga yi endla. Yeah, so hi ti 29 ta June kahle kahle swona ni fike ni nghena ka account ya manager plan as you can see. Loko ni fane ni scroll ni fike kuma ku yi fike yi tsala e post manager plan kwalano ni vheta hi hlanganisa hi ti-wheelchair hi vheta hi va na idea yo ku endleka yini. So hi fike hi vona manager plan of course yi fika yi tsala ku thanks to Kalanga Productions for the donation of 2 wheelchairs as you can see. So va fike va nyikela ti-wheelchairs timbirhi tanihileswi mi swi vona kwalano. So nga vula tani ku mhaka kahle swinene ende ha va khensisa ka leswi va nga swi endla. So guys leswi mi fike mi swi twisa ku munhu loko a nge za a va ka position yo va a ri ka wheelchair a nge yi voni significance ya loko va ku nyikela swa ti-wheelchair. Loko ze fika ka that situation wa swona wona ku hey swo tala u kuma ku se swa ku tikela nyana. So mi fike mi swi twisa ku it's very very important ku lava va nga na ti-funding kwala va nga ta va kha va swi kota hi kona va nyikela mo ku ri 2 leswi swi fika swi pfuna un'wana munhu ma kona mhaka leyiwa. So tlhe cancel manager plan indirectly so because ani yona yi nga fika yi kombisa ku lava nga tsakela ku nyika donations ka this swa leswi kwani yi nga sungula kwala ka gaza swi ku fika ku nyikeriwa ti-wheelchairs. So na lava nga na yona hi cancel indirectly so because yi influencing na tikhampani tin'wana ku ri such as Kalanga Productions ta leswi mi swi vona ku loko se va nyikerini ku va part ya vanhu lava nyikeriwa ku ti-wheelchair 3 yona ma yi kona mhaka leyiwa. So lava la ku nyikela number phone yi kona ka manager plan you can call him tanihi swi a ni swi vulini as Master T a ni vurini ku a swi bohi mi nyika manager plan mali ku fana na Kalanga Productions they bought the wheelchairs. A ni swi kombisa swo fana sweswo ku loko ku ri ku na lava nga na ti-excuse va nga na timali muni va nga na excuse swi simple you buy the wheelchairs and then mi nyikela mi hlangana manager plan yona yi ta kota va yi distributor because ya swi tiva ku vanhu lava lavaka ti-wheelchairs va ri kwini and stuffs like that. Hi leswo South Africa namhlanje hinkwenu mina maseye maphiko la tolo na tolweni na wile na kambi. Hey tiko ri lunghile ri sasekile ri kahle. Ku na ndhawu leyi ku nga na vanhu vo hemba na mikumba vasongi va tseleka miroho yi sala yi tshwa va tseleka mapoto masala matshwa va ye ku hembeni mi vanhu va njhani ma nga tshika ku hemba ko va ku mi tolovele ku famba mi tenga. Tshikani ku hemba vanhu va tiko leri mi hemba too much mi vekela mapoto ya sala ya tshwa poto ri thuva ri za ri hela. Ni vone un'wana namuntlha a vekele poto ri thuva ri za ri ku bi na mikumba mi suka mi nga swi tsonganga ma ni twa ku ni ri yini. Tshikani ku hemba mani vabvana va tiko leriwa ma ta mi ni nyangatsa njhani ene munhu yaloyi ta n'wi voni nga ku kahle njhani miyerile heyi silisi barbecue ya ku famba eka yihemba. Ni kombela mi follow vanhu va South Africa misava hinkwayo jikelele tshikani ku hemba mani loko ri yisa mi tshika ku tshama mitini ya n'wina mi nghena la mi huma mi nghena la mi huma mi famba mi kha mi hemba kombela mi follow.